Iki lutung. Lutung. Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Yung mga banyo kayo na yan. Banyo kayo. Kapa po kayo banyo ngombe. Hah? Apa? Kapok. Masalah lagi. Siapa ya? Apa? Tunggu deh, dikatain dulu. Loh, memang aku juga ngono. Memang kayak gitu memang. Gak apa-apa loh. Jadi aku pengen adus ya.